murakoze. Se wafashe neza utayawimenaho. Murakoze. Ko nta mazi arimo. Nase sister amazi wari wanumye? Nagutumye mazi nagutumye igikombe. Nicyo gikombe nta kibazo. Ushaka amazi? Zamura kano kaboko kawe. Zamura na kariya. Mu mubiri wawe hari umugabo wa Mose? Umuga ngira. Hari ikibazo cy'ingingo ugira? Oya. Urumva ukomeye nta kibazo? Cyane. Hanyuma se niba ukomeye fata igikombe turebe. Wagiye kuyisukira se ngare amazi. Uziko nisireho niko aho. Nago hari. Ase bro vipi man. Uretse nkabanza nkihagarika. Urihagarika se hano ni wanyu. What? Ariko ubundi we bakuntumye. Nakwitumye kuko nari naguteguje kuva kare. Handaya. Se buri gihe murongerageza gukora ibyiza kuko ibi bikanyitana. Nakubwiye ko ndaguma gukucungira hafi kuko ntago ndakwizera. Ni wowe sazi yaguye mu mata bambwiye. Akinyabyaha kidafite 12. Ase ndakuye ko ari indaya. Sha byihorere kuva kare nabonye ibigwi n'ubutwara ibyo yakoresha. Kandi wenda kujwigiriza. Sha biri kunyereka kare indaya yanyayo. Hope sohoka. Akobe musaza wawe ni ibicyamo. Ni tabi, ni kivangarayi, ni inzoga n'urwagwa, ni dondugo, ni sane, ni ibiki musaza wawe. Mose ko neza kwita imbukara karotangiye kumusoma ibyo ngibyo. Nyuma yuko nyine urkungira ka amakosa ku bwa musaza wawe yaherekaranye itimbwa. Na n'ubu sinzi ese uramushyigikiye. Ibyo yakoze byose uramushyigikiye. Nase ngushyigikiye. Cyangwa ni bimwe bajye bavuga ngo inyabirizi byane ngongereza. Zaje muvuga amagambo muzi. Nase bebe ko ngukunda kubera iki? Hanyuma nanjye ndagukunda ariko kunkunda ntago bisaba ngo uri muravuga nakavuga sibu ngise ndi marayika nanjye ndarakara. Ndo umuntu we barakubwira kwitarutsa ukarakara. Kandi ubushaka ko ubwira abantu ntibarakare we bakubwira ugatungana uko. Nese kunyita indaya koko usanzwe uzi ko ndi indaya. Nese ko utari wabajwe n'iki? Ariko nyine yanyise indaya. Yanyise izina ubwo ni warakaye ugura indaya kuze. Ariko kwita umuntu izina ritari ryo. Baby wareka kumva. Ntabwo nitwa indaya. Hanyuma turarayana ngewe nge nawe. Nese wamvore basi. Yambi. Love you. Basi. Love you. Mombali nanga. Yeah, I love you. I love you too. Thank you. Ukunda ariko uzabwira umusaza wawe ikinyabupfura sibyo? Kamva ngibeno karuki. Ibyarangiye. Twabivuyeho nta kibazo. Yego twabivuyeho. Sawa. Ariko mfite icyaka be. Uranapfa rero. Bro agisama mubonye. Buriya ugiye no kunywa amazi. Ageze no mu nda yadaka akayagarura hanze. Nta n'amazi murama. Shabagira ubwoba. Ahubwo se mbwira urafata iki? Bibaye ari amazi nta kibazo. Amazi nta. Amazi nta kibazo be. Kuri nta kibazo. Abaye hari rwose. Wenda ubwo sohotse ko nyine bwa sohotse yarakaye. Nimuhamagara neza ashobora kugaruka. Ariko yagaruka baby please. Nago. Nongeye kumubwira nabi. Promise. Nago nongera. Sure. Yeah. Hope. Aha. Gwino hano. Ase ko mubwize ndakubwiye ngo wishe. Ako se kwicara hano ubwo mwicayeho. Kandi gazere mushyita amazi yo kunywa. Aranywa yangana nako ndamugenera. Basoba iti amazi yo kunywa ho. Reka nyamuzanire. Okay, sawa. Shabenyaza. Aribuka. Ben nararimbaga. Narimbaga iki ni igihembo naharewe muri Amerika. Bakita the guitar the new artist. Rakonkoboke zawe ndazirabye urabizi tuza rakonkoboke reba Serenity 2007 ni yatwaye Trust Award. Burya nari mari njya gitwaye. Edishira ni ejo bundi. Iki gihembo ni njye nagiharewe muri Amerika. Ariko mu Bwongereza naho nari mari.
murakoze. Se wafashe neza utabumena. Murakoze. Peko n'amazi arimo. Se woba muzima. Cyaba kurashe mu mutwe. Ku kibazo se kiri he? Ko nta mazi umuzaniye. Ko nta mazi uzaniye. Ase uruzu. Sister Samazi wari wanu. Nagutumye mazi nagutumye igikombe. Nicyo gikombe nta kibazo. Ushaka amazi? Zamura kano kaboko kawe. Zamura na kariya. Mu mubiri wawe hari umugabo w'amata. Umuga ngira. Hari ikibazo cy'ingingo ugira? Yeah. Urumva ukomeye nta kibazo? Cyane. Hanyuma se niba ukomeye fata igikombe turebe. Wagiye kuyisukira se ngare amazi. Ase wagiye bamuzima. Nase hari ikibazo afite, hari ikibazo cy'ingingo agira. Wagiye ukoresha ubwenge neza ko batabusorera. None umuntu utagira ubwenge yavuga ibintu. Niba nta kibazo cy'ingingo ufite dore ngare amazi ajya kuyisukira. Musaza wanjye ni ngasigwe. Aha, ngo reka nkwereke ngaho nduta. So mukunda ngakira ajya kuyamuzanira. Turaziranyije ngakira yo Ope winseko ajya kuzana amazi. ngakira. Winseka aho ajya. Wabibonye ko nawe gukunda. Uri kwihoma wambwa we y'urutwe uri kwihoma nawe nagukunda. Ngakira yamuzanira. Sende. Kabebere bene wanyu shauri kubeshya. Umuntu ugukunda abatakuzanira amazi. Ubundi se ngenda yakuzanira Ndenda cyari kwibaza. Akagahungu ntabwo kavuye indera. Agace. Kara gahungu. Aga? Gaheruka indera vuba. Agace. Agahungu. Kariye. Gasaza kawe. Niba musaza ngiraga ngo uri iki? Songo Mumbari nanga. Yego muryango. Ibyagira uko ibyagisha. Igikombe cyane. Niba nawe utangiye ibi. Reka nigendere kuko ntaho utandukana na musaza wawe. Ariko mwese mwabaye mu byo. Nawe nari nizeye ko nkunda. Siriragiye. None se Wagiye basira. Ako be. Wagiye kwirakazwa nk'abana. Uzi ko wagira ngo umwana w'imyaka 12. Nusinge warebye isanga ndakwanga. Kusaba amazi bakana igikombe gusa. Nawe musaza wawe yavuga ngo ujye kuyanzanira akaba nawe ukavuga ati basije umuntu mukuru. Ariko n'undi mukuru. Ku buryo umuntu akubwira ugahita uhaguruka agenda so hanyuma se ni ikibazo cyanjye. Bebe basi twiyunge basi. You love me. Akunda kibaye ikigoryi noneho wala ndakibaje kibuye kigwego ako nawe urakapucyuri ndavuga uri indege imari 30 mu kirere wenda nimara y'iminota 30 ikamanuka ikagwa hasi ndakakugurira onko bakizenda zimenye indege mana we asababwira mbwira urakize kamazi ndacyashaka pe Uri kwiyenza ndabizi. Nukuri nashatse nyasha. Ngakira ari atiye kudafite amacandwe. Yabe babona amacandwe tanga amazi. Hanyuma suri gusuzuma urumogi. Nshire hasi uri gusuzuma urumogi. Amazi hamwe uvuze icyo kijambo yamwe Baby mbabarira. Seriye nugera wanya bari umwe amazi. Sinakubika ibyo nabikunda. Ntabwo nzajya. Nanjye nakunda guha amazi uzi ko yamugeze mu rugo sibyo? Please. Ntabwo nzongera. Urebe ngo ugeze mu rugo. Cyangwa ku macandwe yanjye. Wow. Musevye. Ndasubwo nyine niwe nyimye amazi. Nawe usimwe umwe ku macandwe yanjye ukabyanga. Kandi ndayafite menshi. Rega amacandwe yawe yo. Aujourd'hui aussi. Wenda musaza wawe noneho waduhaye agahenge reka ndagukunda. Ubwiherero bwanyu bubahe. Nshaka kujya kwihagarika. Icyumba cyawe. Ngo wow tubaho tugenda. Ni hanze wanshinze. Okay niba ari ngo ni mchabro wanje waturakara. Ni hanze. Nubura najyayo. Uragenda amasegonda iminota amasaha 2. Ubwiherero bw'iwanyu se? Gutega bafata bisi ntabwo ari kuri twe tugende je kwakwerekana ari ibisibyo. Okay
nta kibazo ngaho tugende. Nyine haguruka tugende se wowe. Tugende tujye kuri toilette. Si baby wameze. Tugende. Ngagenda ariko ni kwa hope. Nta kibazo ntabwo wafashe muri toilette. ase bro vipi man varetse nkabanza nkihagarika urihagarika se hano ni iwanyu